Ket ita, adtoy ti pakasaritaan ana adaw iti pagsasao ako nana. Ti tao ana uyaw, agkurnon tumetlaeng no dumteng ti aldaw. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Naimbag nga oras mo, Charlie. Ah. Anyat gagaram, sika, Brenda? Ay, kwa. Umay ko man itad ti order ni nanang mo abibing ka, Charlie. Mapit lang, tayapak ni nanang. Oraya mo, di tayo tiri daw. Uwan. Ato'y tibayad ko, Brenda Balasang ko. Ay, agyamanak, nana. Angam, sobra da ito'y. Kisayan nyo iti 50 pesos ti bayad yo. Ha? Tawar yun kanyak, nana. Suki kayo umutan. Anya? Ay, saan ka amalugay, Balasang ko? Saan, nana? Saan na bale, takanayon kayo mo't nga gorder itilako kabibing ka. Suman, kas kada puto. Ala, ay, agyaman na nga rod Balasang ko. Sige, taagorderak tumanan. Insan, makadlawak Kanayon mata sumarongkar ni Brenda ija balayaw. Asino nga iti sarsarongkaran na. Sika? Nagtal na ka man sika insan Manilain. Laklakwan na ni nanang ko iti suman, kas kata bibing ka. Pambarnan samot lati panaglaklako na, insan. Ah. Ngam agkurso na dan samot ni Brenda kan ka. Pagan anok mat na dya babae ngay. Ha? Sarong yab. Nay, ay, madimat ti kasta, insan. Uyaw mat ni Brendan. Ay, di ka agoy uyaw. Ay, kasurusuron ko tayo dya babae, insan Manilain. Tunggal makita, nakaisam akasla agpakpakyaw. Ay, talagang sakit ding ag-crush kan ka ni Brenda, Ah. Nasingpot ni Brenda. Nagagat pa, insan. Ay, sus! No iso ti maasawam. Ay, saan ka amarigatan? Tanagagat day dya babae. Ay, pakpakawan mo tayo, insan. Ha? Jak pagan anaw da dya babae. Sa anak nga agbibisen iti babae. Iso mabalin ka de, insan. Di mo man ibagbaga ti kasta. Tamasrunak lang. Ay, nagbayag matan ni Brenda. Apay mananda dya Brenda ya, nanang. Nagorderak nga rod iti suman, tay nakilako iti ilay. Isupay mo't ati tubok, anak ka. Mabalin ka de, nanang. Sardengan niya unti agorder iti suman, kas katabibing ka iti daya Brenda. Ha? Nay, taapay mo't, anak ka? Ay, masrunak. Kan-kansyawan tak dagiti barkadak. Ibagbagada asyak ka na uti sarsarongkaran ni Brenda diti balay. Aha, nay mo't dagit atat taon. Kat ibagam ati makagapaw no apay akanayon dito ibalay ni Brenda. Oray anyat ibagak, kansyawan daklata, nanang. Oray kumaano na pintas mo tadya, Brenda. Ta oray armo ikaw. Nagalas mo't nga. Ay. Maditi agoy uyaw anak ka. Dakas dayta. Kas mula inuyaw ti namarswan no uyawom ti padam ataaw. Ibagbagak lang mo't atagpay sunanang. Laglagi pam tay pagsasao ako nana anak ko. Tay tao ana uyaw, agkornon tumatlaag no dumteng ti aldaw. Ahoo! Adulabin day ta, nanang. Dakes ayati mangibagay iti agpaisaw? Agpaisumat nga wati tsura na dya, Brenda. Ha? Nagalas! Ew! Saan yun abayadan ti suman nga orderyo, nana? Anya, nay, apay ngay, malugi kan balasang ko. Saan, nana? Basta jak pabayadanan. Ilibrik ka da kayon. Ay, wanggayam. Adda ka din ni Charlie, nana? Ha? Nakitak ngamin ti chinelas na ditari daw yaw. Adda siguro di taunag anya. Ay, uuwan, agsilsilpon. Ay, mabigbig mo gayam ti chinilas na. Ay, apay, ada ibagam kan kwa na. Ay kwa. Awam mo kay di, nana. Nadamag ko laang, nodda.
Ha? Sige nana, mapanakon. Basta saan nyo nabayadan ti suman Magtudak tupay iti puto. Ha? Ay, ala, kababain kan balasang kaw. Malugi kan. Ay, bayada. Saan nana? Basta para manan yun tumot ni Charlie iti suman kan putaw. Sige, mapanakon, nana. Ay, sige, balasang kaw. Pudnon sakit di ti ibagbaga dagiti barkada ti anak kaw. Agkursunadan samot nga agpaiso ni Brenda ka ni Charlay. Ay, kayat ko launay ani Brenda ngagbalin amanugang kaw no agginustuda adwa. Nagsingpot samot kan naggagat ni Brenda. Insan, kuyugin nakman. Sa dinaw, insan? Ay kat sabtun tatay girlfriend ko Ha? Adan girlfriend mo? Nagamamuan nyo ngay? Ijay Facebook insan. Oh? Kachat ko dayay. Inaram ko iti chat. Kat inaklon mat adagos. Anya? Napintas, insan? Ay, sos insan! Kasla artista ti kinapintas na. Oh? Ado ati-atiwan ng artista. Iso ako yugenak, tasabten ta jay nubyak. Insan, Hmm. naka-order ta ni ti kananta. Hangam awan pa'y matlatay ka chatmate mo. Agturong kano dito yan, insan. Nakabado kano iti grain. Ne, ada naka-green asumungad, insan. Bakes matay ta sumungad. Sa bali day ta, insan. Charlie? Pahingam amunak. Siyak ti chatmate mo, Charlie. Gigi. Ay, sorry ha. Medyo late ha. Ta in park ko pa yung amintay nagpinta sa kotse. Ha? Apa nga nagpasiti in order yun? Naiwanan nyo dayta. Kurang dayta kanin tayo. Ay, mabit lang ha. Inakpe order. Di kayo matanagan. Ilibre kayo. Siyak ti makaam mo ha. Wait lang. Insan, baklamot. Diyos kay. Ay na, Linukunak dito abakla, insan. Sa bali ti rupa na iti Facebook. Nagalasmat gaya matao. Yak. kaslabak nang matinsan. Tako na nga impark na ti kutsena. Ada kutsena. Uwan nga Rod. Kan madlaw iti panagkaw-kawas na big time dito abadeng. Kat, anya ngay? Anyat planom? Ay, pumanaw ta insan. Ha? Libasan ta dito abadeng. Ay, saan na insan? Kasarita talata Danggayan ta amangan. Tapno awan ti maibagbagana. Asino dya insangpot mo abakla, anak kaw? Ni GJ nanang. Nubyak. Anya? Ay, kundi uyaw ka? Ngamba... Shh! Nanang, di yun ituloy ti kayat yung ibaga. Uwe, nalaad ni GJ. Ngambak nang. Ay na anak ko, pangaasim. No kwartala ang tikamat mo kunkwana, nasaysaya at no sinaamlaangan. Ay, saan? Tabak nang nanang. Ano sa kung ti kinalaad na? Basta itid na amin nakasapulak. Anya? Honey, kaano nga ta makapag-solo ta? Tunggal ngamin ag-date, takit ka na nga dakaduam. Nasaysaya at no adda kadwata. Ta naragragsak. Di ka pa'y mabukudan mo't, honey. Dahil agkuyog ta kumamot at duwata lang. Di mon ikuyog, ti insan mo ani Manilin. Makapagkuyog tamot nga uray awan ti kadwata. Ay, basta. May mayat no adda kadwata. Tanoda talaeng. Boring. Charlie, honey, my love, so sweet. Love na ka di talaga. When, mate? When? Ay na. Just kimot dito. Makapadurumay na kadwa dito tao.
Charlie. Alas man matanyam ni Brenda. I love you, honey. Ah, Win, Gigi. Anya tiwan, honey? Wala. Basta wala ta na, Gigi. Babae, ti pakirelasyon ng anak ko. Tapno maikasar mo, kan maadaan kayaw iti anak. Saan ko mat ngamin anubya tayo dya, Gigi, nanang? Pakisamaak laeng. Wan takukwarta am laang. Ay na, saan saya ti kastangar aramidam, Charlie? Ni Brenda ti armam, taiso ti maibagay kan ka. Ay, pakpakawan mo tananang. Diyak pagan ano tayo dya, Brenda? Diyak inarapaap ti mga asawa itinalad. Ay, una yun ti kasta pa nagsasaom, Charlie. Kandi kay madanagan, nanang. Tanakita kung tay talaga a babae a para kanyak. Iso ti asawa. Ha? Asinaw? Ay, katiyam amok to kada kayo ah. Napintas a babae, nanang. Isaw ni Sharon. Nubyak. Sharon, sweetheart, ni nanang ko. Agmano ak nana. Kaasyan na ka ti Diyos, balasang ko. Nanang, ni Sharon ti kasar ko. Pagsasaritaan tayo kuman, ti pa nagkasar may. Ay, ada kayo dayta, anak ko. Nak, GJ. Ladingita ka talaga. Ngam ni Sharon tayo ayatag. Charlie, di na kumamitrabakan ni di kasta, Amumot nung kasano di pa nagayat ko kan ka. Saan ka arabrabakan, GJ? Saan ka ngay ayatan? Isungag sinatan. Ano tinagkurangak, Charlie? Naulpit ka. Inalilaw naklagayam. Saan ka ngamin ngay ayatan, GJ? Ang sarak tangarod. Tapag salitaan tayo tinasayat na ito'y. Please. Saan na masapaw? No di ka magisinara kanyag. Riribukin kayo itinang isukatam kanyag. Ha? Isong agsarak ta, Charlie. Di ka madanagan. Tagsarita talaeng. No sinaan nak. Personal ti pangibagaam. Saan nga iti cellphone? Sige. Ibagam, no sa dinaw, ti pagsarakan ta. Charlie, talaga ka di adinak ka asyan. Saan ka din nagbaliw ti pangadeng mo? Saanan, GJ? Sorry, no tinutupan ka. Ngam talaga nga awan panagayat ko kin ka. Nagsakit mo tinti kasta pa nagsasaom, Charlie. No napintas ka kuma. Oray bakla ka. An-anusan ka ano biya? Ngam talaga nga awan sumgara dot ko kin ka. Charlie. Iso apang nga si ma. Awatem ti kinapudnaw. Saan tan nagbayag dito? Agawit tan, JJ. Kaya tagyaman naglaangan ka tagitin regalom kanya ka. Sapay la ko mang, tasan mo apabayadan dagijay. Di kagdanag. Saan ka singirin, Charlie? Kaya't ko pa nga ito ti maudi a regalok para ken ka. Ha? Regalaw? Regalo anak? Nga uray pinasakitan ka, JJ? When, Charlie? Mabit lang, Terwar ko iti bag ko ti regalo ken ka. Ha? Anya nga deta anak kabutay? Mabit lang nga talukatak. Kasrabambong ken ka mangkagamit. Ikintap na wala ti mahayat ken ka. Rumbong lang nga masabuagan iti asin iti rupam. Panangalilaw! Ay, hindi ikaw! Nasaya ata nakariing kan, Charlie. Kumustan ti Riknam? Nagsakit ti rupa, nanang. Awanan ti nagmamaayan ti Rupam, anak ko. Inuram ti asi daw nga insabwag ni Gigi kan ka. Kat ti pagyamanam, saan nairaman dagiti matam. No nairaman sabwagan iti asi daw,
naapektaran ko man ti matam. Nanang, ayan ni Sharon. Kunana mo ta mapanlagdigaws. Ngam, awan mo tan. Di mo't nagsublain anak kaw. Awanin, nanang. Sana kung nagwapaw. Charley. Limad ako, nanang. Unay mo't nga agpaysong tinapasamak di tarupam. Ay na, grabe mo tinamay anday di abaklakon ka. Uwin nga raw din san. Isong endarom kon ti awanan bay na jijay. Sapsapulo na yung dagiti pulais. Ala, sapay la kumata maikan iti hustisya day ta napasamak kun ka. Sapay umadanin ti kalay sayo kan ni Sharon. Awanay, insan manilain. Ah, Imbrik na kon ni Sharon. anya? Di nagkayata insan. Kapoy ti kastoy alagak. Ay, una yan. Ay, nagkas ang mutan. Angam ala insan. Addan to siguro ti sabali a babae adumtengken ka. Daytay talaga amang ipatagkan ka. Ay, kastala ti biyag ako nada. Awanan insan. Mabain ako niya. Charlie, Sagmamanungay day ta, Brenda. ay na, saan ko apabayadan? Itid ko. Ha? Ay, wanggayam. Pasensya kan saan ka na sa rungkaran iti ospital. Busy ak nga men. Okay lang, Brenda. Oh, ibati kong to'y puto, takanan nyo kan ninanang mo. Bayadak ah. Saanan? Brenda, mabit lang. Alala. Inagamamat ti ima ko. Brenda, pakawanan na ko ma. Gapo iti, kinauyaw ko iti kalabas. Isyakitan, tinalaad. Si kakit dimat, awan day jayan. Nalipata kon. Kan maysa, nataer kalatta para kanya. Di uray man sa nga dram ti maisabwag di tarupam nga asido. Saan tong agbaliw ti panagkitak ken ka? Nataer kalatta. Mababainak pa ikidin ka, Brenda. Ay, sorry Brenda. Pakawanan na ko ma. Brenda, mabalinti sumarungkar iji balayaw inton malam. Ha? Yahoo! Ayos na lang! Inaklon na ko ni Brenda! Anya, ay katna saya Charley. Anya, maamiris mo itandag iti bidot mo, anak ko. Jay inoy uyaw mo iti kalabas. Isumot gayam ti pagtinagam. Unyarod nanang! Ay na, mababay na garod ni Brenda. Ngumjak mapaglibakan tiriknak nanang. Agayata ka talagan kinkwana. Ikalay sakaw ni Brenda! Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Taytao anauyaw, agkurnon tumetlaeng no dumteng ti aldaw. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Insurat para iti radyo ni Jenna Almoite Diaz, ken itimet direksyon Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Kastala ti biyag! Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.